bari munonga yenda kubanza no kutabarusya abo batorana honorable boss speaker w'ishengero honorable Thomas Tayebwa deputy nimbamanya nabwo ikinyi n'amatsiko umuntu baza gukora munonga imirimo y'abatandika hati na hati umurimo gwa speaker tugwanguhi icyo kubanza speaker n'ubuyana narwo mu kigombe kuba kumutorana aba speaker w'ishengero ryona icyo kumanyisa umuntu wazaye umutekateka mu bigambo bye ashimire kutagwira rubaju abo kuba kwakore icyo biri bamuyango bwesigi ticyorobi kunka no wageza uno ukikora nyubona birindi speaker nkabanye no position yamani munonga DP kandi yoni ndgo mu UPC ubu bantorana nibo bakantora tubaranteri rugururu kikaba unanimous bona bakanshemba the prime minister karite kitezo cyo kizina ryanjye honorable Dr. Semogerere n'uwa leader of opposition yachemba nabwo kinyonga tubaranteri rugururu ekikumanyisa bakabanyine mu bweso bw'amani kandi kunagira umuntebe nagezeho nacyoreka nkaraga mbona nabankundira kimwe nabwo cyaba ba speaker na deputy bazaho bino mu rumogo ukureba ngo mitwarize no gamba heru bageze bunongo kutareba ngo nabagwero rojo twenda utangarize mu iwe nko kumanya ubwebembezi no tekateka honorable Thomas Tayebwa hamwe na honorable Oboth Maxon bashima ku bantu bakora bintu ki kuri bwango bayibemberaje reka nkwate icyo mugisha nimba bombi ubwo baronanga speaker boss akaba ari chairman wakachiko kishengera ko gweta Legal and Parliamentary Committee shabira agencies za government zo kuforinga na Ministry of Justice nka Uganda Registration Service Bureau yindi chairman no kusena hati ndi chairman tukatuzo parliament twanjura budget twakachiko akameneka ku boss so nkamureba nakurura kachiko hari monta ye kwetwara kandi hari cyo kweta dignified uno muntu wazaye kandi ari balanced nagezo kureba ngo imbazona za huru nawe cyo mwine nko bwese bwo munonga tayiwa murebire nakora rero nyo ninkira kuratira parliament yairo ni kuratira kwanda bari mu parliament yaba nakurura urukiko nimba ni mureba ndi umuntu wo kwetwara kandi ko wageretse ko kumanya na procedures za parliament nabwo icyo nimba mya bombe aba nijagarura parliament biri yatabuka yagiye kishani kibi kunkambwe n'aba babiri bino mu muhango munonga kurango bajigaruraho wageragereza n'ubwire ubu wabira uri speaker w'ishengero ngo kumwabe mutwazi ishengero kandi nebyabembikorwa ubwirobo wazagaruka hati ubwiro bwa hati noreba ngo ibintu cye byije bihinduka mu ishengero icyo ko banzi ishengero n'abini nkurura bakaba ari abantu baki parliament building eje kurura mu ka parliament akajombekera abajwekero igana 26 kunkato bari mu 5 hati nangu nubo akwamdashikisha tu n'ugamba barayimira ko baheza wabona nari mudakikisha tu n'ugamba ki nawe cyo size ya parliament ni cyangwa bunonge cyo kuletera parliament yakoraje
mwamuru bake nutungo chance nogamba tukatutesa ubundi ugamba nkesha yona umuntu natesa je byona bitaho konkati takubasa nagamba nkesha yemwe ushitama mwe nawe noreba parliament teri umujungu wa cyete effective tekujya gukora je munonga nawe cye nambezi nyongi ne question mark inamba kugira ngo abanyishenjero nibinje cyo kwanza no kisika tokikamo muchenyi nanguru wakuzagamba no gama keda chike muyonga mwe nawe nuja kutesa ki nabwo ecyo nyumukore forward looking aterishobora kubaho reform bacyendeze namba ya parliament abantu baye bake babone kutesa ki ikindi parliament ni ukora ku rugero rwa committees wano ndako effective member of parliament urengo waza nka committee uko mwini yobwire no basa gukora ibintu bingi umwanya wo gutegereza plenary ntabwo ecyo umukureba kwangi parliament cyo kwanzi ni kizuwe iki kinagamba iki namba nja gukora ki konkara miringo mingi wo n'inama nango gutagambira no basa kubuza ikibuzo so member of parliament ni manda mingi yo kwasa kurabamo kureba ngo ibyayo nanda kwise parliament yabiseyo impamye kintu bya kuchikora ikindi ko wa member wa parliament kinkureba hoje parliament iji nareje birero bebembeza nonga ya no mu rugwe sente nikwenda kugamba umunonga kuba bitecho nacyo ka question mark umwanya go ku kwemeza byabarese ro parliament bari yabindi so akazako impamya ni byakare babazaho bari ko babari ndumbaze rizo batwareba baheza kutorano kandi hati ya parliament aine speaker hamwe na umuhuzi wemwe basa kugarukamo gukora imirimo yayo nk'ishenjero mwenu nkiwe noyenda ninga no basa kushaba abatoranwa batandikira ari kibakore ki hata kugira ngo batoranwa batandikira ibintu ki atabagireho batandikire ubu abantu binekishani kirungi parliament je biroho kishani kiroho nibabareba nkabashuma nibabareba nkabatarukora nibabareba ki nawe cyabo bashinzwe kutandika cyo kubanza confidence y'abantu nabagigaruraho bata nibyo kugigaruraho kwa kwana batwaza ibikushoze sente muno expenditure bareba ngo baji controllinga tizaba nyingi tizagenda zikaba wild kandi bareba ngo nkaba amahurire kimwe b'amahurire mwatunga chance covering kwani bigenda mu parliament akwa ni mu kwani mu isabantu bitwabaze barakuzayo nabwo n'ikintu tishashire so in other words hati icyo kwanza cyo kujya gukora no kuranga parliament yagaruka mu bwisugwa bakora abantu babikiriza nabwo ikintu cyo kutandikiraho inama siku ngo babiri bijya gukora turi kuhendera no basa kwaburaho ninga ugireho bitu watugambera mbigambo byawe kimwe bibiri bishatu kwabura bahi ahabwa speaker ahabwo bwebembezo bwatandikirizo abo minabanza kugamba kumbina mu amasiko mingi muri baza gukora ikikwetengwa konka mwenu urugomo wadago bashimire koreka ngo tubagwera rubaju ngo opinion zona no zazigeze opposition babahurikiza bazhurira batandika batyo confidence yabo muri uwo ndije mire muri njya kwangu otherwise I wish them well. Okay, thank you.
Elizoba nk'uko mwareba twatayise owabire speaker w'ishengero ryo kubanza mu Uganda Honorable Butagira K Francis muntu wakuba yabire umyishengero nagumara Honorable bweno tebuza wenki namwita Honorable kandi no munyamateka and Susan ali no mukisa omurimbara